Kad mumi glasno zovete, a mumi tata čekate, pridruži im se, vidjet ćeš kroz avanturu, brzo ćeš stiću dolinu, stiću dolinu. U mumi domu naći ćeš sve prijatelje, s njima ćeš kroz džunglu proć, na otok doć, na čarovnom oblaku, pa u dolinu. Pa gdje? Pa u dolinu. Oje! Pa u dolinu. Pa gdje? Pa u dolinu. Oje! Pa u dolinu. Oje! Pa u dolinu. Ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 mama. Dođi ovamo. Vidi, ovo je dom mumijevih. Toga dana kiša je počela padati rano poslijepodne. Svi su bili u kući kada je Tutiki došla u posjetu. Dobro večer, mumiji. Zdravo, Tutiki, uđi. Mama, Tutiki je došla. Uđi, ne stidi se. Hajde. O, ima li nekoga sa tobom? Da, mala Nini je sa mnom. Nini? Nini, uđi. Ali nema nikoga. O, ona je tu, samo je ne možeš vidjeti. Stvarno? Da, ali ona je vrlo, vrlo stidljiva. Ostavit ću vrata otvorena, pa ti uđi kad budeš htjela. Oh, jadnica pokisnuće. Možda to i nije tako važno kad je neko nevidljiv. O? Pa Tutiki, baš mi je drago. Šta vi to gledate? Gledali smo Nini. Znaš, kada su ljudi često preplašeni, oni jednostavno postanu potpuno nevidljivi. Je li me razumijete? Da. Jedna gospođa se stara o Nini zato što misli da joj je to dužnost. Ona ne voli Nini, pa se Nini nje prilično boji da viče ili da se ljuti. To bi bilo u redu. Ali ne, ona je ledeno sarkastična. Užas. Šta znači sarkastična? Čekaj, recimo da se zapleteš i padneš preko stolića. Šta bi tvoja mama na to rekla? Rekla bi, jesi li se udario, mumi? Pa mnogi bi se na to naljutili, ali ova gospođa ne. Ova gospođa bi rekla, na primjer, ovako nešto. Bi rekla, ti možda tako zamišljaš ples, ali molim te, ne posred nečijeg jela. To je sarkazam. To je odvratno. Čitave dane se tako ponašala i Nini je počela da blijedi. Konačno je prošlog petka potpuno nestala, postala nevidljiva. Možete samo zamisliti koliko smo se zabrinuli svi. Užasno. Gospođa mi je dala Nini i rekla da ne može da se stara o nevidljivim rođacima. Šta si uradila s tom gospođom, a? Razbila si joj glavu ovako, a? To kod sarkastičnih ljudi ne pomaže. Odvela sam Nini svojoj kući i sad sam je dovela kod vas da je ponovo učinite vidljivom. Pa naravno, vrlo smo počastvovani, ali... Ako to iko može da uradi, onda je to mama Mumi. A Mumi se može s njom igrati. Govori li ona Tutiki? Nažalost ne. Nini ne govori. Strašno. Igraću se, ali kako? Sigurno će pobijediti kada se budemo igrali žmurke. Znam.
Ona žena joj je zakačila zvonce oko vrata. Tako ćeš znati gdje je. Vrata su se otvorila. To mora da je Nini. Uđi, Nini, uđi. U redu je. Dođi ovamo. Hajde, dođi ovamo. Ovo je tvoj novi dom. Mumijevi su ponekad čudni, ali su dobri. Tata Mumi, mama Mumi. Zdravo, ja sam Mumi, a ovo su Mumka, Mala Mu i Njušo. Upravo smo pili čaj. Hoćeš li i ti? Ako možeš da piješ. Ili možda limunadu. Idem da napravim limunadu. Ovamo, Nini, jedva čekam da vidim hoće li se vidjeti limunada u njoj. Žao mi je jako, ali o njoj vam ne mogu ništa više reći, jer ne znam ni sama. Znam da ćete se nekako snaći. Mislim da nema problema. Izvoli, Nini. Pa, vrijeme je da krenem. Moram još nešto da obavim. Svraćat ću povremeno da vidim kako se slažete. Jel mogu? Samo dođi. O, Da? Šta je bilo? učinilo mi se kao da imate i neke druge goste u kući. Da, Zericu i Bobicu. Doselile su prošle nedjelje. O, stvarno, dobro. O, završila si. Želiš li još piti? A? Dobro. Nadam se da ti je prijelo. O, ideš sa mnom. Tako treba, Nini. Ovo je tvoja soba, Nini. Ostavit ću limunadu ovdje na stolu. Pa ako budeš žedna, možeš popiti kad god budeš htjela. Jesi me razumjela? O, želiš u krevet? Ako se budeš osjećala čudno ili usamljeno tokom noći, samo dođi i probudi me. Ja ne spavam čvrsto, čuću te. Spavaj i lijepe snove sanjaj. Da vidim, samo mi pozvoni pored uha, ja ću te čuti. Lijepo spavaj. Je li zaspala? Jeste. Misliš li da postoji neki lijek za nju u staroj svesci tvoje bake? Sjećaš se njenih dobrih starih domaćih lijekova? Pitam se, da li medicina liječi nevidljivost? Ne mogu se odmah sjetiti nekog lijeka za to, ali pogledat ću. Ja čvrsto vjerujem u medicinu. Da, dragi, znam. Idem da pogledam. Baš me zanima kako izgleda. Evo je. Obješeni rep, urokljive oči, melanholija. Mora da je ovo. Recept je naknadno upisan u knjigu. Napisan je drhtavim rukopisom, ali mora da je pravi, jer glasi: lijek kada ljudi postaju magloviti i kada ih je teško vidjeti. Bio je to komplikovan recept. Nadam se da će djelovati. Ne brini, bakini recepti uvijek djeluju. Znam. Da li mala Nini još uvijek spava?
Ninine cipele se vide. Tata Mumi, Dobro jutro, mala mu. je li već ustala? Ja, jeste. Gdje? Još nije jela, jel da? Ne znam, mislim da je u trpezariji. Gospode. Gdje je? Mumi, gdje je ona? Gdje je ona? Tiho vas dvoje uzima lijek. Hajde, jednu kašiku za Mumija. Evo, tako. Trebalo bi da djeluje za par sati. Vidi cipele joj lebde. Da, i mogu se vidjeti, mala mu. Kako smiješno izgledaju. To su lijepa stopala. Znam da su mamini lijekovi dobri, ali čak ni za njih ne vjerujem da mogu djelovati tako brzo. Baš se bojim. Ne obraćaj pažnju na malu mu, to ona samo tako priča, Nini. Priča tačno, a neki još ne pričaju. Vidi jede. Šta ćemo raditi? Da skupljamo gljive. Dosadno. Nikad ne nađem ni jednu. Ja nađem. Sviđa li ti se ideja, Nini? Okej, to je sređeno. Da vidimo ko će skupiti najviše. Moraš mi reći koje se mogu jest. Meni one sve izgledaju isto. Ja volim gljive. Tata, vide se Ninine cipele. Dobro je, malo je stvari koje mamini lijekovi ne mogu da izliječe. Ne može biti od toga, tek je popila lijek. Pa znaš, možda djeluje brže kad nema tijela. To je zato što je daleko od one tetke. Može biti. Mama, vodimo Nini da skupljamo gljive. O, lijepo. Hej, zdravo! Bravo. Gdje je? To je sjajno, to je strašno puno gljiva. O, još si našla. Ja imam samo pola toga. Samo pola toga, kad ti kažem. Koliko si ti sakupio, Mumi? To je 4 puta više od mene. Nikada nisi sakupio toliko. Baš lijepo. Meni je ovdje nešto sumnjivo da... Shvatam. Uopšte nisu tvoje. Pa i nisu baš. Kladim se da joj njena grozna tetka nije nikad dozvolila da bere gljive, pa je ovo početnička sreća. Kladim se da joj je jedino bilo dozvoljeno da nosi košare. Ja, to je stvarno grozno. To je smrdo. Šta on hoće sada? Hoćeš da ga ugrizem? Mumi, dugo se nismo vidjeli. Ne dovoljno dugo. Posljednji put si potopio moje kupaće gačice u ljepilo. Ali to je bilo tako smiješno. Kakvu to košaru nosite? Šta ima u njoj? Neću da budem grub, ali neću da ti kažem. Vilenjakovo djelo, a? Sinko, zamisli šta sve nevidljiv čovjek može da uradi. Nini, ja ću nositi tvoju košaru. Hajde, krenimo sada. Hajde, Nini. Ej, ti! Je li ti Nini ime? Je li ti glas postao nevidljiv? Smrdo, molim te, prestani. Plašiš Nini. Djevojčica, a? Pa još Nini. Ma nemoj mi reći. Savršeno ime. Dosta, Smrdo. Da, Mumi. I šta sada? Prestani gnjaviti Nini ili ću se naljutiti.
Da, bez tih stopala bila bi savršena za pljačku banke. Neće ti biti ni od kakve koristi, jer ću uskoro ponovo biti vidljiva. Juče joj se ni stopala nisu vidjela. I upravo nestaju. Čini mi se da je treba samo malo uplašiti. Nini, prestani. Pogledaj. Ti si kriv za sve ovo. Da, i sada je savršena za pljačku banke. Nikada ne bi pristala. Pomoći ćemo joj da postane potpuno vidljiva. Uzela je jedan mamin čarobni lijek. Čija je ova? To je moja i Malemu. O, draga, vrlo su lijepe. Nismo donijele mnogo jer ih je Nini sve pokupila. Ma nije problem što ih je tako malo, već što ih ne možeš jesti. Ovo je otrovna resasta, a ovo je kravlja trpica. Zapamtite ove dvije. Ovo je mumijevo i njušino, pretpostavljam. Nismo ubrali ni jednu otrovnu. Ne, ukoliko mala mu i mumka nisu, ali ovo je lažna paprenka, a ovo? Ne, u obje košare imamo tačkaste zrndavke. Ova je drugačija. U Nininoj košari ne vidim ni jednu otrovnu. Kako je mogla da sakupi toliko sasvim sama? Nini, gdje si? Izađi, Nini. Nini, čuješ li, traže te? Ovo je prelijepa košara gljiva. Nini, svi ćemo se večeras počastiti. Hej, ponovo joj vidim stopala. Super, Nini, uskoro ćemo ti moći vidjeti lice. Prije nego što se budemo i nadali. I ne brini za Smrdu. On samo tako priča. Ako te nešto brine, misli na nešto drugo. To je moja filozofija. Aha. Ako te neko sekira, udari ga. To je moja filozofija. Kad neko sakuplja gljive tako dobro kao ti, sigurno zaslužuje da bude vidljiv. Pogledajte, njena suknja. To je sjajno, Nini. Moje čestitke, ja stvarno jedva čekam da te vidim cijelu. Uskoro. Ali ne mislim da je ta mišja siva prava boja za tebe. Sutra spavaj koliko hoćeš, Nini. Laku noć. Laku noć. Šta to mama sprema? Šta to radiš u ovo doba? Znaš li koliko je sati? Kako ti se sviđa? Vrlo je lijepo. Lijepo je imati u kući nekoga ko nosi odjeću. Šta misliš kako će izgledati na njoj? Šta je ovo? Traka za kosu. Dobro jutro, tata Mumi. Dobro jutro, mala mu, danas si uranila. Gdje je Nini? Još spava. Danas si rano ustala. Da vidim koliko ima danas. Uđi.
Ovo je kao otvaranje božićnih poklona. Kao čitavog niza poklona, svakoga dana po jedan, zar ne? Da. Ja mislim da je ovo za sve nas mnogo, mnogo interesantnije. O, jesu li se to vrata otvorila? Budna je izgleda. Nadam se da je našla haljinu koju sam joj ostavila. Misliš da nije baš najbolje? Sada bar otprilike znamo gdje da joj se obraćamo. Pa može se reći da znamo. Zahvaljujem svima za sve što ste učinili. Ej, ljudi, pa ona govori. I iako Ninino lice još nije bilo vidljivo, to što je mogla da govori je bilo veliko olakšanje. Jer se osjećaš prilično smiješno kada govoriš nekome ko ne odgovara. I onda pričaš prilično šašave stvari. Kad sunce zače, mrak te snađe, Mumi dom zove, nudi ti snove, hej Mumi. Tu se svi veselo igraju, a šume smijehom odjekuju, hej Mumi, hej Mumi. Kad sunce zače i mrak te snađe, Mumi dom zove, nudi ti snove, tu se svi veselo igraju, a šume smijehom odjekuju, hej Mumi.